ale tu na chuan lesson 2 kan ene do na chuan lesson 2 a chuan in kan je tur chu he tlai tu sram ho man dan te le nga line sram a line ti le na line color pe dan kan ti te thil fill dan kan ti picture la lu dan kan ti chi te a chu ti sram ka kan en dor ni am se bra chuan file a new ti le te document kan la chu le ma sak patangai kan thil ba khoi na tu paper thar kan ti nga khani ma file a new kan ti nga chuan he ta page size a hian A4 pawh ka thlang le tel hi kan na tlang ron pek ania chuan a margin te hi chu sen dang lam to lo mai la hi chu hom sai ren top mai okay chuan kan paper lan ta na hi fitted window ate kan ti khana om le ta a kan hon ti chuan ti hen ron om vela chuan chuan alien actual size kan da tai la mu te no ma thil siam re ren a size te an chas pi kha ol sam bi kani chuan he ta view a actual size in kan da lem control 1 shortcut key taking lo to chuan he ta hand tool le ta ila kan document ka du ai kan choice le the ta ni hand tool ta kut le yan so khami kha also dewa ni hand tool wala lo ka na ti the dan om ve le a jonan en tools polo lo select ta la text tool ni emo lo select ta la alt kan ti me chung khan alt kan ti alt khami me chung khanin I click on item pe kana te khan hand tool aron chang pek do ni hand tool po ko select mala ne ta hand tool ba select lo khan pointer lo select line ni thei atien chia po khan help na chumin te khan I do angin I click on item pe kana choice to mai do I paper ka suan net like hian rectangle kan la ma he ta hian tool sa hian rectangle kan bu a rectangle hi kan la anga a frame nei lo chi hetia a chunga in thai om lo zo ka hi rectangle hi kan la nga chunga tan kan click anga kan dong to kan pot jaw to ni he be tla tu kan click nga kha kan men pe tanga tha kan potanga chuan in dong to ka lian in potanga I thla nga ti khan rectangle chu I pot ni siam ti na ni ma ya ma chu tu kan thil siam tur bi ka chuan asir akil la ya ki hitia kil top om lo in asir ka ti kol don om je chun round rectangle kan siam dor ti na ni tun umaros tunam hi chu asir akil am thaklapa ala oma pangin asir hi kan tikwal chom zo ni tu kan share tang tu chu kan thil khoi tu re kan select ma sak ze la nga ya tuna hian ai select me ka hi abok thli om hi om hian ai select ti na ni ko mala pa click ze opal ta la ai select lo hal do na kha thil ka khoi le du ta la ti khian I du am khan asir te pa tikwal do ni chung te field don polo ni ta la I khi chuanin I khoi thi to do no ti na ni en ti na chu re ta hian color ram so ma hen te ba click ni mop ta la color te ba pe do ta hi ara ni field don me lo mani acha chu kan thil khoi tu ra khai select lo wa han kan thil khoi tu re re kan select ma sak ze la ngai ni thil select ma chu pointer kha ni mai he tlai pointer hi kan la anga ka thil khoi tu ra kan ba click le na ti khan ara ni select ti na ni ma ya ai select sa ri chu ba click non khara kha tu lem lo ai select lo chu ti na ni chu tikhe kan select la khian kan khoi tu ra kha kan khoi to do ra ni asir ti ko tu ra ni do na ta element a rounded corner a hian element a rounded corner a asir kan ti ko lam asir ko dan tu chu sang ram ta hian aron oma ama se para mi chu killi a kil top pa nga ya khan ma ya ato thi tlem na ko de banga a na ko la sele de ti khan te vel khan ko na sadan in to khan ro mani a pathum nei mang ve tai la to ve lo okay ti khan ti kan thil po rectangle kan po kha asirom ko ta rounded rectangle kan siam ti na ni chuan he hi achung te kan ti dum do na chumi kan ti dum ma chun he lai color khoi da ni kan se patang ta hen thil pathum oma hen thil pathum en om zia nei ve ka kan thil khoi tu ra kha alai che kan khoi don ne achung kan khoi don ne alai le chung khoi ko pangai ti ke ka te che zir khan ne than tu ra lom do ra ni tlai hi kan se fe putanga am se be he tlaya pen ang de ro nom te hi kan select kan I chuan I ka select aka chu ti ke se em ke ron fal vela mi hi kan select kan I chuan align che kan thil khoi tu ra kha align che kan khoi the ti na ni color ra kan pechina ne align che kha color kha ron thla ka chuan achung etlaya hian alaya in cross om x om hi hi ve thum hi chu kan thil khoi tu ra achung che khoi na ni thum ta ni e kan select chuan yang color kan pele china achung che fi ron field don hi alai na chu la sem ren achung che ka color ron in pen hi om je chu achung che khoi na
api berami he thil hi kan select le chung chuan align le chung khoi kom na ni thum ta ni click ko le de chin de color ani ki align le chung ko color an ang thak thap ani ki align le chung khoi na hi align chi khoi na hi achung chi khoi na hi align le chung khoi kom na chuan hei default ta om dana chuan align na du man lianga achung him nani nom thin turan ha hi lo select lo hi lo pe bom ta ila ka thil ko tur ka select mi lo hi lo pe bom ta ila kala ra te kha hi tu na kan khoi tur me ra kha in pe si lo na kin kan man le tur khan kan pe ka nga khan lo om len to do thina chu ma chung kan thil ko tur hi select ma sak ni lo to kana sir kan te kol to a achung ti dum liang align ka chu dum sa ni vai na line ti dum ngai to lo wa achung khoi na kan select nga chu mi zo adum color kan duang kan thlang le mai don ti kha to na chung chu lo dum ta a ron ti khen chu khen thu kan chu do na thu kan chu don reng reng ka se tu chu text tool lang ma sa nge tu ti he text tool la khania text tool kan pa select nga ti khan thu kan chu do na ron ta hen click top ta ila chu hen thu kan chu do na ama hen click top ta la ama hen rom hal don lo wa ta tu na kan ne tlai ve lam pang sir a hen ta na rom do na om je chon left alignment in om ti na ni ta thu chu tai la khi ka tam de hin ron tran don ni ki ta tang in tran lo khian tu na kan thil siam na chin ang te hin om turun kan don chu wang chon hetlai chin om thei tu chuan text tool hik apo le ngai ni text tool hi hian ta to patanga mo hian kam potanga he ti in click nga in met betanga gan khan in tu chuna tu chin anga khan pon don a to pada kam potani lo pon ati ra tang hian tian po tu alai lo ta kai po chuan in po na chin te che khan thu chu the do na chu ba chuan apir ta kan potani lo pon to pada kan potanga ti hian ma ta text tool in po jo khan thil dang pa click to lo tu thil dang pa click le chu khai text tool po khan ron bo de do na in po du khan apa chut mot thei to lo ni text tool po that le je la ngai thin an text tool kan potanga an thu kan chu to modern information technology chin veng ti ro chu don tai la MODERN alang lo ani alang lo chan chu ki khi thu kha om lo ti na ni lo wa kan thu chut na mu na khi adum ani a kan thu chut na kha adum ani poka adum chu adum alan thei lo wangin kan text thi kan ti warang hi ati warda na hi thu chut ma in ati warlok thea thuin chon zo pek nuwa po i thu chut kha in select nga in ti war thei pokani chuan thu chut ma in ti warlok chin phatam heta type style a hian reverse ti oma hi om je chu adum chu awari kan reverse thea awar chu adumin tuna kan thu chut na kha adum ania awar kan da do na wangin reverse kan to click mai anga a shortcut ki chu shift le control le v reverse kan ti kha lo ka thu chut tu ra kha aron var lo do nan MODERN abultan na zel hi capital kan mga ba to small letter no modern high capital information modern information technology enter kan tian na noy kal na khane ta ni enter ti lo chu mo mop tai la arom kal phe tu je ro do ti ma ni anoya sima ven kan tian chuan khi ti hian da top tai la left alignment vela pang enroll in oma left alignment ni lovin center alignment om se ti kan da ve do ni kan thu chu ta khi text ani chuan text tool here select vel to thu chu ta kan thu chu ta kha text reng chu text tool in select to pointer in man ve no chuan dik thei don lawa text tool kan la anga text tool in kan select am chuan left alignment kan om sa kha right center alignment kan da do na center alignment shortcut ki chu man kan zir to kha shortcut ki khan ti mai zel tai la control le shift le C center alignment chuan bolt ti kan da ve le control le shift le B bolt chuan entire ki center alignment a om to a chuan tuna kan ti le tur chu hen modern information technology kan te MITCV abutan ni lo small letter kan type ho jo capital C ate kan da do na ni chumi tu chuan he ta hen control palit om control palit he tlai hon hi ta khe hi sang normal bold italic underline ti te reverse strike chu
ti te thil chu sang sang kha ron phe ni kha nga khan he si te le si lian alom le ta ni he hi si te le si lian hi tuna kan man tura chuan kha mi small letter kha capital C ate in ai la capital pa ngai ti si lo kha kan da do na wang la si te capital te da na ni maya chu kan zu click anga small letter kan type po kha capital C te in om do ni chuan a text sakhi a font stilian deu ta ila a size sakhi ate deu le ko wangin hetlai mi control pali ta hian en taila hetlai 12 lo om hi a font size a font kan pile na kan ti te theina tura khani ta ni click taila 14 12 ti te 18 24 ti te lo ma ta hen du um zatin nian 13 14 15 16 ti te pen ka chop thei thawa tu te lo keyboard mangin na shortcut key mang kha kan ti lian tu ani chuan control le shift le greater than kan ti kha khal mang khan kan ti lian thei bok ani chuan pointer mang hian alai do ason ve ang pointer mang hian kan choice on thei bok kan chu chu ka tikhian click a me be choice on khani mai chuan he kan thil siam ai kan thu chu ta le hetlai around the rectangle kan siam hi thil ran hlak ani chu choice on don taila pakhat che ba ka choice on thei don lo ki chu wang chuan a pahni a kan choice on a in kop tlat theinan kan group don ni thil kan group don reng reng kha kan thil siam ho kha kan select ngai ni tuna hen select don taila modern information technology va click taila ai select ani khi tikhian chuan pointer mangin around the rectangle ka click le taila ai select le a ama chu mai select sa kha bau ta thina ni tuma chu kan thil siam jong jong chi te kan group don ani emo ka tiang chia khan a vai kan select theinan pointer mang hian a pon atangin ka thil siam jong jong kol khung tur khan a pon atangin he tian ka click anga kan me te kan po kol khung don ni ka po kol khung chung jong mi kha ran select don ti khan chun heta element a group a shortcut ki chu control and G so son pon ila pakhatin lom khatin om to don ni chuan adang siam chun jom le ang text tool kan la anga s siam na saber potanga dan click top ta ila capitalin s chu ta ila s akhi hi asian root ani tuma chuan a font style kha kan thla a font style kha a font thlan tu chun he ta Times New Roman te hnuai lo oma hian ta hian hi a font font style va thla na tur kha ni maya dan click ta ila ARI ti chutel area black mang cha deuh chi ARI ti kan chuanga area black karon langa ka thlan mai tur ni maya area black fonts kan nei khar lo ni pon a font sam po kha mang mai la poi chung lo wa chuan s kha capitalin kan chuanga chuan s hi text ani vai text tool kan select anga kan duang to na tilian don ani control le shift greater than a font seal na shortcut ki kan sei to kha chuan han entala pointer mai kha thila kha ju click le ta s ina ron o chi kha ro sei ta du ani atia sei lu tu ka hi s thil pakhat le ka chuan a nok mai mai an kin a thil select du huna te pathian chi khan chu wa chuanin hi kan ti te deuh dor ani kan ti te don khan hetlai a hnoi kilamo a chunga mi hetlai dum te atang hianin portrait mai tu a text thleng vel te ka portrait mai tu chun du le alai dewa chol phele le pointer chu thil cho sun nan te kan mang thuina thil select nan te po kan mang thawa chuan line tool kan langa line a hen ta line pa hi oma line tool pa ngai ni ma he constraint line tool agi pa line kan po theina kan tiang che khani ma constraint line tool hi thlang ve ta ila na timeline kan pot thla anga line hi ti varam ya ta align khoina kan se to kha mai align ani awang align khoina select ta ila chumi zo align chu avar paper ti kha than mai to chu kan line ne eme ka hi asin ne ma hi ti cha ve de don ta ila line reng chu kan se tu chu a color kami arom gon thla nang chi ni lo align reng ati lena ti te ka ti te align style kha ka thla don rengin heta element a stroke atang hian kan thla khang ma chu kha kan line kha select turani ko mo line click chu nei select lo le nga ti khan line kha pati len mo don taula lian thei don lo ani alai select lo pani pon pointer mangin alai na kha ba click je ome tu ti hian ai select le ma chuan element a stroke a he line khoina thi che tla tur element a stroke a
tuna an line nei hi 1 point ania tle ma chha pe du lek mang tai la 6 point pe hi mang chin tai la khian khatiang che khan line tul lak le a apia line ka po thlak le mai tu chun align na khati war le align khoina kan select le nga chum jo var kan thlang le chun an select lai pok hian element a round stroke a align na khati le mai tu 6 point pok man le mai tu chuan he ta hian ellipse tool an bial circle kan siam na kan tiang chi kha a he hi thengil lo tu na kina subject danga chuanin a min te ron dang theya chuwa chuanin pacemaker a chuanin ellipse tool tin kan lam thina he kan select anga achunga hian bial te kan siam do ni click a me be pol le mai tu ti hian kha thil bial te kha ti dum leang alai na dum sa ne wang ni chung chau ti du manga ya achung khoina kan select anga chumi zo adum chuan khi adum te khi ti dal le don ta ila achung chau ti dal don ta ila achung chau khoi don na wang achung chau khoina kan select anga chumi zo tin he lai 100% lo ma hi ati dal na tu ni lai atum ten va click le ta ila hi adal tu chuan 0 po kan ta thea i khan in dum to kin kha ka chu adum dan adal dan na ka chu in percent dang lam the ni chu hengo thil sam rem kho man ni le a chu ma chuan in pakhata siam kan siam le pointer mangin kan select le ve kan ati hian chu tu na khen kan select kim angina langa ma se kim lo ni s hi kan select tel lo ti na ni s hi mal te click sin te la he tla hlen ni ron o ani hi zu po te la ngai ti na he tlai pon de tang hian he tian kan thil siam jong chang kol khum khan kan potang ngai select kim chi adon element a group control g shortcut key dikhan om khatin om to nga chuan adang kan siam le elliptical tool kan la le ellipse tool kan la le anga ta hian kan pon bial don ani a bial pa kan po the nan shift kan ben pet telang shift men pet chungin kan click anga kan pon don ani so shift me chu kan po reng rengin chunglam rang no chung po thlang lo tu kan sar ku siam kha alian theilo amar chu shift tel lo chun alian thei te me ma se bial don do ani chu ma chun a bial pa kan po the na shift kan metanga shift kan me be re rengin sar ku kan po don re rengin diagonal zong po tu kan click anga he ten diagonal zoi kan potang chuan shift fi thla ma sak lo tu mouse in me be khai thla ma sa anga chumi zo shift in thla ma sak chuan a sol le doi mai chuan in a chung kha kan ti dum le don alai na dum sa ni wangin a chung ti dum le ata a chung khoina kan select anga chuan a dum kan thlang anga chuan ta khen a chung a khian thil bial te kan siam le dona amara chu chumi chu alai ta ka da ngai dona wangin alai ta kan ria theinan line in alai ta kan te ma support don ani hetla achunga hian ruler sa lo langa hetla ruler sa hian in click anga in men petanga potla ta ula line in la chok ti na ni me ti khan chun alai a pheizo nga bok pani oma khan khami zon che khami lai ta khan in kha thila kha in da anga chun veilam panga he tlai sira ruler sa lo lang le tam hian in click anga in men petanga line in pot chok liang chun chau zonga a lai bok pa di om te khami lai ta khanin da ve le ma chuan khami a phei le chho zonga kal in cross lai ta kha alai tak chu ni do ni ta chuan edit tool bok khala le taila shift me chu in te te in diagonal zone in a bial kam pot le don kan ti khi alai tak line pa di si khian kan da le do na ti khian chuan khi ti om khianin a chunga kha a varin kan feel le don ni he ta kha kan thil pon bial te khai select lai khan a chung khoina kan select lenga chum zo chun avar kan thlanam chun rectangle kan la le anga so tan rectangle kha a season kan potla to do ni ta kan click la sei thapot turin potla nga line ta kina lai ta khida le taila so kha rectangle kha avar om thlave tu nei do na wangin ta khian ta hian a chung avar pati ve ngot taila line du mal la reng do na ni chu ma chun a chung avar ti ngot lo khan alai le chung khati var ko pangai chung ta ni he thila hi chu he ta hian alai le chung khoi kom na kan ni kha alai le chung khoi kom na kan sile kanga chumi zo avar kan thlang pe le thunga te khan SBI logo kan siam jo le ta pointer mangin
yang hi thil hrang hrang rem khawm ani le awang khan pawpawl kung le pop tai la kan select le vek tihna element a group control G shortcut key element a group kan ti le